nongeye kubasuhuza mwese mwamaze gukora subscribe kuri Africana TV. Uyu munsi rero nabateguriye amakuru y'imikino agiye atandukanye, ngiye tugiye kubana muri aya makuru y'imikino. Nitwa Didiyimana, turi kumwe nk'uko bisanzwe. Rero amakuru y'imikino tugiye kwahera mu Rwanda, turaza kuba rero tugaruka kuri bare irimo irakinirirwa i Kigali muri BK Arena. Uyu munsi baza kuba rero bakomeza imikino rero, dore ko ku munsi w'ejo yari akaruhuko. Naho rero muri Rwanda Premier League uyu munsi hateganyijwe imikino igera kuri ibiri. Ni imikino iri bwaze kuba rero iba ku isaha y'isa 9. Ekipe ya Gorilla iraza kuba yakiriye ekipe ya Gasogi United, naho ekipe ya Rutsiro iraza kuba yakiriye ekipe ya Marine. Tuzaza komeza ku mugabane w'i Burayi nyuma yuko ekipe ya Liverpool itwaye igikombe cya shampiyona. Liverpool yaje kuba rero itakaza umukino yakinaga mu ijoro ryakeye. Tuzaza kuba rero tugaruka ku mikino iteganyijwe uyu munsi ku mugabane w'i Burayi muri Premier League. Uyu munsi hateganyijwe imikino igera kuri ibiri. Ekipe ya Manchester City iraza kuba rero ikina umukino wayo ifitanye na ekipe ya Bournemouth, naho ekipe ya Crystal Palace nyuma yo gutwara igikombe cya FA Cup nayo iraza kuba rero imanuka mu kibuga kuri uyu munsi. Turaza kuba rero tugaruka ku yandi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa ku mugabane w'i Burayi. Ubwo ni mu matransferi agiye atandukanye, ese ni abahe bakinnyi bagomba kuba rero bahindura ama ekipe ava mu ekipe amwe bajya mu yandi. Rero aya makuru n'andi menshi cyane reka nze mu kanya gato tuyagarukeho rero yose tuyarambure. Reka dutangirire kuri bare. Ni imikino rero iri kubera hano mu Rwanda muri BK Arena. Ni imikino igera rero kuri ibiri imaze kuba rero itambuka. Ekipe ya APR Basketball Club yamaze kuba rero ibyitwaramo neza, dore ko ari ama ekipe agera kuri 4. Harimo Nairobi City Thunder, akaza ekipe ya MBB. Rero iyi MBB ni ekipe muri Afrika y'Epfo, iyi Nairobi City Thunder ni ekipe rero yahariya mu gihugu cya Kenya. Akaza ekipe ya APR Basketball Club ni ekipe ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaza ekipe ya Al Ahly Tripoli, ni ekipe yahariya muri Libya kabisa, muri kiriya gihugu cyo kwa Gaddafi. Rero nuku bihagaze kabisa, na ekipe agera kuri 4 arimo arahatana kugira ngo tumenye ngo ni aya ekipe agera kuri 2 agomba gukomereza rero muri Afrika y'Epfo, muri hariya rero muri South Africa bazajya rero gukina imikino ya playoff. Tugomba kumenya ngo ese ni aya ekipe agera kuri 2 agomba rero kuva muri kano karere gombore, agomba kuba rero ahagararira rero iyi Nile Conference kugira ngo tumenye ngo ni ama ekipe agera kuri 2 agomba rero kuba asoka mu mikino rero ya playoff. Ekipe ya APR nyuma yuko itsinze imikino igera kuri 2, ekipe ya APR yatsinze ekipe ya Nairobi City Thunder amanota agera kuri 92 kuri 63 cyamo difference amanota agera kuri 29. Nanone ekipe ya APR iza kuba itsinze ekipe ya MBB yo muri Afrika y'Epfo amanota agera ku 103 ku manota agera kuri 81, bituma ekipe ya APR Basketball Club ititireka amanota agera kuri 22 ya difference. Rero ekipe ya APR niyo iyoboye urutonde kugeza maginga ya, ikaba ikurikiwe na ekipe ya Al Ahly Tripoli. Rero iyi ekipe nayo yamaze kuba itsinda imikino yayo igera kuri 2, kaje kuba itsinda ekipe ya Nairobi City Thunder ndetse iza kuba inatsinda ekipe ya MBB. Bivuze ko rero uyu munsi baza kuba bakomeza umukino ugaze kuba ubanza, ni ekipe ya Nairobi City Thunder nizo kuba rero itangira umukino uyu munsi aza kuba yakiriye ekipe ya MBB yo muri Afrika y'Epfo. Naho umukino ugaze kuba ku isaha y'isa moya ekipe ya APR Basketball Club iraza kuba rero ikina na ekipe ya Al Ahly Tripoli rero yahariya mu gihugu cya Libya. Ni umukino ugaze kuba ukomeye cyane, dore ko aya ma ekipe yombi rero bisanga yamaze kuba akatisha tike y'imikino ya playoff izaba rero iberekeza muri Afrika y'Epfo, dore ko ariho hazabera rero imikino izahita ikurikiraho rero muri Pretoria mu mujyi wa rero muri Afrika y'Epfo, maze tubakomeza imikino ya playoff. Rero nubyo nakubwira muri bare irimo irabera i Kigali, dore ko basigaje imikino mike cyane bakahita basoza ndetse bakahita bakomeza imikino ya
playoff. Naho dukomereje muri shampiyona hano mu Rwanda hateganyijwe imikino igera kuri 2 uyu munsi muri Rwanda Premier League ku isaha y'isa 9. Ekipe ya Gorilla iraza kuba yakira ekipe ya Gasogi United. Ekipe ya Gorilla ikaba iri ku mwanya wa 6, naho ekipe ya Gasogi United ikaba iri ku mwanya wa 8. Aya ma ekipe yombi akaba maranganya amanota agera kuri 37. Naho undi mukino uteganyijwe ni ekipe ya Rutsiro Football Club nyuma y'uko ekipe imaze rero imikino igera kuri 3 yitwara nabi cyane itakaza. Iyi ekipe ya Rutsiro iraza kuba rero yakiriye ekipe ya Marine. Ekipe ya Rutsiro ikaba iri ku mwanya wa 7 n'amanota agera kuri 37 ifite kugeza amaginga. Iyi ekipe ya Rutsiro iraza kuba yakiriye ekipe ya Marine. Rero ni umukino bwaze kuba ukomeye cyane. Ekipe ya Marine nka ekipe rero irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yasigara mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ekipe ya Marine ikaba iri ku mwanya wa 11 n'amanota agera kuri 33. Ekipe ya Marine ikaba rero isabwa gutsinda uyu mukino kugira ngo ikomeze kwigira imbere yavansa ku rutonde rwa shampiyona muri rusange. Rero niyo mikino iteganyijwe igera kuri 2 uyu munsi ribwaze kuba ibanaho. Ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport izaba iri rero mu karere ka Bugesera, aho ekipe ya Bugesera izaba yakiriye ekipe ya Rayon Sport. No mukino uzabera rero kuri stade ya Bugesera. No mukino rero uzaba utangira ku minota 57 bazakina iminota igera kuri 20 ni iminota igera kuri 33. Umusifuzi rero wasifuye match y'ubushize bamwita Patrick, niwe rero uzaba ukomeza kuri uyu mukino w'ejo, ndetse n'abasifuzi bandi bari bamwungije nabo bazaba rero bagaruka ku munsi w'ejo. Rero abasifuzi nta mpinduka zabayemo. Impinduka zabayemo nuko rero match izakinwa agakinwa iminota risigaye kugira ngo umukino urangire. Bazakomeza ku bitego bigera kuri 2 bya ekipe ya Bugesera yari ifite ekipe ya Rayon Sport kugira ngo yizere neza ko iri tari ku gikombe cya shampiyona. Irasabwa gukora remontada ikava inyuma ya bitego 2 bayitsinze ikabyishyura, ikaba yanashyiramo igitego cy'intsinzi kugira ngo rero iti confirma ko itsinze imikino 2 yabisigaye. Ubu no mukino wa Vision ndetse no mukino wa Gorilla ikaba yakegukana igikombe cya shampiyona. Ariko bimeze nko kuzamuka umusozi, biragoye cyane kuko ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport izaba ifite iminota igera kuri 33 gusa kugira ngo ibyo byose ibashe kuba ibikora, kuko rero izaba imakina na ekipe ya Bugesera. Ekipe ya Bugesera neshaka kwayibonamo igitego akanya kariko kose, cyangwa se ekipe ya Rayon Sport ikaba yanabyishyura ikaba yanashyiramo n'igitego cy'intsinzi cya 3. Rero ekipe ya Rayon Sport rero ifite ubushobozi kuba yabikora. Ni ekipe ikomeye cyane. Reka tutegeze tuzarebe ese bizaba bigenda gute mu karere ka Bugesera ku munsi w'ejo. Umukino uzatangira ku isaha y'isa 10 ku masaha ya hano i Kigali. Rero abantu bemerewe rero kuza ku kibuga, abemerewe rero ni staff technique yose rero ya ekipe ya Bugesera. Naho muri ekipe ya Rayon Sport abantu bemerewe ni 3 gusa, harimo president, vice president ndetse na secretary cyangwa se umunyamabanga w'ekipe muri rusange. Nibo bagera kuri 3 bemerewe muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa se bemerewe guherekeza ekipe ya Rayon Sport. Nabo abandi bemerewe rero ni babandi bari rero kuri touchline hari ku kibuga. Ndavuga abaganga ba ekipe, abasimbura ndetse n'abakinnyi babanjemo. Gusa abakinnyi bagaragaye kuri liste uyu mukino ubanza rero nibo bagomba kuba bagaruka muri rusange. Abakinnyi batagaragaye rero kuri liste bo ntago bagomba kuba bagaza cyangwa se bagaragara hari kuri stade, kuko bo ntago byemewe, kuko imyanzuro yaje kuba isohoka yavuze ko abantu bari kuri liste nibo n'ubundi bazifashishwa, abatari bahari bo ntago bazagaragara ku kibuga. Byari ibyo rero hano mu Rwanda nakubwira. Reka nze mu kanya gato dukomeze ku mugabane w'i Burayi, naho hari byinshi biri kuvugwa. Reka dukomereze ku mugabane w'i Burayi. Mu ijoro ryakeye ku isaha y'isa 3 mu gihugu cy'Ubwongereza ekipe ya Brighton yari yakiriye ekipe ya Liverpool. No mukino wari ukomeye cyane, gusa ekipe ya Liverpool yaje kuba rero yisanga mu mukino kwakiri kare cyane ko ku munota wa 9 gusa Elliot yari yafunguye amazamu ku ruhande rwa ekipe ya Liverpool. Kumpe yahawe neza na Badley, bituma rero ekipe ya Liverpool igera ku munota wa 10 iri imbere n'igitego kimwe ku busa. Kosa ntabwo byaje gutinda ugeze ku munota 32 rero abamwita Ayali yaje kuba atsinda igitego cya mbere cyangwa se igitego cyo kuyikira ku ruhande rwa ekipe ya Brighton. Naho ku munota 45 mu nyongera bagiye kujya kuruhuka muri half time, bamwita rero Elliot yaje kuba ahindura umupira neza cyane awuhereza Sibosla, yaza kuba rero atsinda igitego cya kabiri cya ekipe ya Liverpool. Ekipe ya Liverpool yagiye half time iri imbere n'ibitego bigera kuri 2 ku gitego kimwe cya ekipe ya Brighton. Rero bakigaruka mu gice cya kabiri ekipe ya Brighton yihariye umukino cyane. Ekipe ya Brighton
Brighton rero biza no kuyihira, iza no kuba ibona ibitego bigera kuri 2 mu gice cya kabiri, birangira ekipe ya Brighton isoje umukino iri imbere n'ibitego bigera kuri 3-2. Byaje kuba rero ifashe ekipe ya Brighton kwese izamuka ku rutonde rwa shampiyona, kubu tuvugana ekipe ya Brighton ubu ihagaze ku mwanya wa 8 n'amanota agera kuri 55. Rero ni umukino ubona ko ama ekipe yombi rero yari balance, uko ekipe ya Liverpool hari umukino ku kigero cya 51% na ekipe ya Brighton yo igiye harira cyangwa se position ya 49%. Gusa ekipe ya Brighton yateye amashoti 25, 12 agana mu izamu avamo ibitego bigera kuri 3, mu gihe ekipe ya Liverpool yo yagejeje uburyo bigera kuri 18, amashoti agera kuri 5 agana mu izamu avamo ibitego bigera kuri 2 byonyine. N'umukino uretsemo amakona agera kuri 6, ubwo ni kona 3-3. Rero byaje kurangira ekipe ya Brighton ariyo rero ibonye amanota agera kuri 3. Gusa ibi byose n'ubundi ekipe ya Liverpool yamaze kuba yegukana igikombe cya shampiyona. Mwibutsa ko mu gihugu cy'Ubwongereza ubu aka kanya tuvugana ama ekipe afite tike agomba rero kuyerekeza mu mikino ya UEFA Champions League umwaka utaha, na ama ekipe agera kuri 2 yonyine. Ubu tuvugana ama ekipe yizeye itike ni ekipe ya Arsenal ndetse na ekipe ya Liverpool. Andi ma ekipe yose iyo yose yavamo bitewe n'iki, bitewe n'umukino wo ku munsi wa nyuma, kuko ama ekipe yose ari kunganya amanota aregeranye cyane. Nibyo rero nakubwira ku mukino waraye ubaye mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Tukiri mu gihugu cy'Ubwongereza uyu munsi hateganyijwe imikino igera kuri 2 mu kanya ku isaha y'isa 3. Rero ekipe ya Crystal Palace n'ibyishimo bikomeye cyane nyuma yuko iyi ekipe rero yegukanye igikombe cya FA Cup. Ni igikombe rero iyi ekipe ya Palace yaje kuba rero yegukana ubwo yatsindaga ekipe ya Manchester City igitego 1-0, bituma rero iyi ekipe yegukana igikombe. Iyi ekipe ya Palace rero uyu munsi muri iri joro iraza kuba yakira ekipe ya Wolves, naho n'undi mukino rero uribaze kuba ukomeye cyane muri iri joro, naho undi mukino uribaze kuba uba muri iri joro. Ekipe ya Manchester City nyuma yo gutakaza finale rero ubu iragarutse nanone, iribaze kuba ikina na ekipe ya AFC Bournemouth era mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero bihagaze bite cyangwa se bimeze bite? Nuko ekipe ya Manchester City ku mwanya wa 6, naho ekipe ya Bournemouth iri ku mwanya wa 11. Ekipe ya Manchester City isabwa rero uyu munsi cyangwa se muri iri joro ni ugutsinda uko byagenda kose, kuko iyi ekipe ya Manchester City iramutse isoje iri ku mwanya wa 6 byaba birangiye, rero ntabwo yazagaragara mu mikino ya UEFA Champions League umwaka utaha. Rero niyo mpamvu iyi ekipe ya Manchester City isabwa gutsinda muri iri joro kugira ngo ibashe kuba yakibikaho aya manota agera kuri 3. Byagenda bite rero ekipe ya Manchester City yamuka itsinze muri iri joro? Ekipe ya Man City rero neza kuba ibona intsinze muri iri joro iraza kwita biyifasha, iraza kwita iva ku mwanya wa 6 iriho ihite izamukaho imyanya igera kuri 3, ifata umwanya wa 3 irahita inyura kuri ekipe ya Newcastle, ekipe ya Chelsea ndetse na ekipe ya Aston Villa. Izi ekipe ziri imbere ziri kwirusha inota rimwe ryonyine, kuko ekipe ya Newcastle, Chelsea na ekipe ya Aston Villa zifite amanota agera kuri 66, mu gihe ekipe ya Man City ifite amanota agera kuri 65 iri kuyanganya na ekipe ya Nottingham Forest ifite amanota agera kuri 65. uri kumva ko inota rimwe rimwe rero ni inota iyi ekipe ya Man City rero isabwa gukora ibishoboka byose ikaza kuba ibona amanota agera kuri 3 nimba koko iri serie uyu mwaka, kugira ngo yizere itike igomba kwerekeza mu mikino ya UEFA Champions League mu mwaka utaha. Rero ekipe ya Manchester City niramuka inganyije muri iri joro iraza kwita igira amanota agera kuri 66, irahita inganya amanota rero na Newcastle, Chelsea, Aston Villa ndetse na Man City. Mu gihe yabinganyije aya ma ekipe yose ukarane rero dore ko hasigaye journée imwe kugira ngo bahite basoza Premier League, uri kumva ko ku munsi wa nyuma byaba ari umuriro ukomeye cyane ko ekipe yatakaza cyangwa se yanganya yahita isigara cyane kabisa. Niyo mva ekipe ya Man City ishaka kugira ngo ize kuba yibonera amanota yayo agera kuri 3 muri iri joro, kugira ngo rero izabe yizeye qualification ku munsi wa nyuma, dore ko rero ekipe ya Man City ifite ubushobozi kuza kuba rero itsinda uyu mukino, kuko ekipe ya Bournemouth ni ekipe mu mikino 5 yabonye intsinzi imwe yonyine mu gihe yahuye na ekipe ya Man City, mu gihe ekipe ya Man City mu mikino 5 aje kuba rero itsinda ekipe ya FC Bournemouth imikino igera kuri 4. Naho ekipe ya Palace yo mu mikino igera kuri 5 yahuje na ekipe ya Wolverhampton, nuko ekipe ya Palace atsinze imikino igera kuri 3 banganya umwe, mu gihe Wolves yatsinze umukino umwe wonyine. Rero ekipe ya Palace ni ekipe ihagaze neza cyane, kuko ekipe ya Crystal Palace
yatsinze ekipe ya Man City kuri finali, ndetse mbere yaho yari yatsinze ekipe ya Tottenham Hotspur muri shampiyona ibitego bigera kuri 2-0, naho ekipe ya Wolves yo imaze imikino igera kuri 2 itakaza kuko yatsinzwe na Brighton ibitego bigera kuri 2-0, inatsindwa na ekipe ya Man City igitego 1-0. Rero nibyo nakubwira ku mikino iteganyijwe uyu munsi mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka nze mu kanya gato dukomereze kuri finali iteganyijwe ku munsi w'ejo. Ekipe ya Tottenham izaba yakiriye ekipe ya Manchester United. Ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3 rero hariya mu mujyi wa Bilbao mu gihugu cya Espagne hateganyijwe umukino wa nyuma uzahuza ama ekipe agera kuri 2 yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni finali ya UEFA Europa League. Ekipe ya Tottenham Hotspur izaba yakiriye ekipe ya Manchester United. Ni umukino rero uzaba utangira ku isaha y'isa 3 muri Espagne mu mujyi wa Bilbao ku kibuga cya San Mamés. Iki ni ikibuga rero gikiniraho ekipe ya Atletico Club de Bilbao hariya muri Espagne. Rero iyi ni finali ya gatandatu igiye guhuza ama ekipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo ni ama ekipe yombi bagiye guhanganira igikombe kuri finali yose akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi ni finali ya gatandatu mu mikino rero yari ku mugabane w'i Burayi. Ni finali igiye kuba ku nshuro ya gatandatu rero y'ama ekipe yaturuka mu gihugu cy'Ubwongereza agiye kubahanganira igikombe muri rusange. Rero ekipe ya Manchester United igiye kuba ikina uyu mukino ari unbeaten, cyangwa se ariyo ekipe itaratsindwa rero ku mugabane w'i Burayi. Rero iyi ekipe ya Man U ikaba rero igomba kuzamukira kuri iyi record yamaze kuba itereka kugira ngo barebe ko basoza n'ubundi badatsinzwe ku mukino wa nyuma, kuko urumva gutsinda imikino yose agatsindwa kuri finali byose tabihinduka 0-1. Urumva ekipe ya Man U nayo izaza yakane cyane. Gusa ekipe ya Tottenham Hotspur nayo iki gikombe cya UEFA Europa League nicyo bategereje cyane kabisa, dore ko bamaze igihe kinini cyane iyi ekipe ya Tottenham Hotspur idatwara igikombe, dore ko iyi ekipe ya Tottenham Hotspur igikombe iheruka ni igikombe cya League Cup iheruka mu mwaka wa 2008. Rero rikumva ko iyi ekipe ya Tottenham Hotspur iramutse ibonye iki gikombe cya UEFA Europa League ntago cyabagwa nabi, dore ko Angelo uyu ni umutoza wa ekipe ya Tottenham Hotspur yabasezeranyije ko rero uko byagenda kose mu myaka 2 agomba kumara muri ekipe nyene, bitewe nuko contrat yivuga agomba kuba yarabnibura abahayemo nibura igikombe kimwe. Urikumva ko iki gikombe cya UEFA Europa League kirashoboka cyane. Rero kukinkubwira ngo birashoboka cyane kwendegwa ekipe ya Tottenham Hotspur, nuko ekipe ya Tottenham Hotspur na ekipe yagaragaje ko rero ari ekipe ikunda gushobora cyane ekipe ya Manchester United, kuko mu mikino igera kuri 5 ekipe ya Spurs iheruka kuba ikinamo na ekipe ya Manchester United, nuko ekipe ya Man U nago izi intsinzi uko isa mu mikino 5 heruka, mu gihe rero yabaga yahuye na ekipe ya Tottenham Hotspur. Uko ekipe ya Tottenham Hotspur mu mikino igera kuri 5 yatsinze ekipe ya Manchester United imikino igera kuri 4, banganyamo umukino umwe wonyine. Rero ekipe ya Tottenham Hotspur muri iyo mikino igera kuri 5 imikino 3 yayisoje ikoze icyo bita clean sheet, gutsinda ekipe ya Man United mu izamu. Uri kumva ko ekipe ya Tottenham Hotspur ni ekipe ihagaze neza cyane, ariko ku munsi w'ejo kazaba ari akazi katoroshye kabisa habe na gato. Ngewe icyo nakubwira nuko ku munsi w'ejo ni 50-50, ekipe izaba yabyutse neza ku munsi w'ejo, rero izaba ikora akantu kabisa. Hangaha hakina ekipe rero ifite ibigwi bikomeye cyane, kuko ekipe ya Spurs ishaka kuziga cyane kanjye Man yiteye agatego kamwe bikarangira, cyangwa se Man yazazama ekipe ya Tottenham Hotspur kayita isoza. Birashoboka cyane, ni football byose bibaho. Rero reka dutegeze turebe ku munsi w'ejo ese Ruben Amorim we azaba abyitwara mate. Gusa ubuyobozi bwa ekipe ya Manchester United bwaje kuba rero butangaza ko nubwo Ruben yatakaza iyi finali we ntago azigera yirukanwa, bitewe nuko rero uyu mutoza yaje n'ubundi asanga Ten Hag hari ibyo yateguye. Rero we bamutegereje muri sezo itaha kugira ngo bamenye ibye neza cyane, ariko nawe aramutse atangiye sezo ye neza fresh afite igikombe cya UEFA Europa League ntago byamugwa nabi. Rero ni mpamvu bakaneye cyane, ndetse ekipe ya Manchester United gutwara iki gikombe byahita biyorohereza cyane ku meza y'ibiganiro, mu gihe rero bagiye kurokireta abakinnyi bagiye batandukanye cyane. Rero ni umukino uteganyijwe ku munsi w'ejo, tuzaba rero tuwugarukaho ku munsi w'ejo turebera hamwe se ni abaye bakinnyi bashobora kubaza bazabanza mu kibuga. Ibyo tuzaba tubirebera ku munsi w'ejo muri rusange. Reka nze mu kanya gato tuganire ku makuru rero agiye atandukanye gucaracara ku mugabane w'i Burayi hanze y'ikibuga.
Reka dukomereze ku makuru ari kuvugwa ku mugabane w'Iburayi agiye atandukanye tugiye guhera muri ekipe ya Manchester United nyuma y'igihe kirekire cyane kabisa abakinnyi bari muri infirmary bongeye kuba bagaruka muri Swadi. Abakinnyi ba ekipe ya Manchester United harimo Joshua Zirkzee, akaza Leny Yoro ndetse na Diego Dalot. Abakinnyi bombi uko ari batatu bongeye kuba rero bagaruka muri Swadi ya ekipe ya Manchester United. Andi makuru ari kuvugwa ku mugabane w'Iburayi nuko ekipe ya Real Madrid yiteguye rero kuba yasoza diru kuri miliyoni zigera kuri 40 bayerekeza muri ekipe ya Benfica bakavanamo umukinnyi witwa Alvaro Colelas. Rero no umukinnyi wa ekipe ya Benfica. Ekipe ya Madrid rero yatangaje ko rero nyuma yuko iyi ekipe ya Benfica nimara gusoza gukina finali, ni finali y'igikombe cy'igihugu rero hariya mu gihugu cya Portugal, no umukino uzaba ku munsi wo ku cyumweru rw'ekipe ya Benfica izaba yakiriye ekipe ya Sporting Lisbon da Portugal. Umukino ukirangira ekipe ya Madrid izahita isoza deal, izahita yishyura uyu mukinnyi bakore deal done, ndetse personal terms hagati y'umukinnyi na ekipe ya Madrid yaje kuba rero birangira, gisigaye no kwishyura uyu mukinnyi. Madrid itegereje ko rero uyu mukinnyi abanza kuba rero yakina finali ya Benfica ifitanye na ekipe ya Sporting Lisbon muri Portugal kabisa. Twerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa muri ekipe ya Olympique de Lyon. Ekipe yamaze kuba rero itangaza ko igiye kuba itandukana n'umukinnyi w'imyaka 21 ukiniriye ekipe bamwita Ryan Cherki. Uyu mukinnyi rero agomba kuba yerekeza muri ekipe ya Manchester United kuri miliyoni zigera kuri 20 z'amayero nta gihindutse. Andi makuru nuko Jorginho nawe agiye kuba atandukana na ekipe ya Arsenal mu mpera y'iyi sezo, agomba kwita yerekeza mu gihugu cya Brazil muri ekipe ya Flamengo. Ayo ni amakuru kabisa ari kuba caracara ku mugabane w'Iburayi muri sezo itaha. Uyu Jorginho rero azaba ari gukina mu gihugu cya Brazil muri Flamengo. Andi makuru nuko Xabi Alonso mu bakinnyi ari kwifuza rero yegereye ubuyobozi bwa ekipe ya Madrid ababwira ko bagomba kongerera umwaka umwe Luka Modric kugira ngo uyu mukinnyi azabe afasha uyu Xabi Alonso muri systeme ze rero muri ekipe ya Real Madrid mu mikino iri imbere muri sezo itaha rero, ndetse no mu mikino ya World Cup Clubs. Rero Xabi Alonso ari kwifuza cyane hasi hejuru uyu mukinnyi rero Luka Modric yuko yakongererwa umwaka umwe, dore ko amasezerano deja we azarangira mu kwa gatandatu. Ari kwifuza ko Real Madrid yamwongera nibura umwaka umwe akamufasha rero mu mikino azaba ari gutangiriraho. Rero nyuma igihe kirekire muri ekipe ya Manchester City bamwita Rodri yongeye kugaruka cyane kabisa muri squad ya ekipe ya Manchester City. Nibishoboka cyane muri iri joro ku mukino ekipe ya Manchester City iteguramo na ekipe ya AFC Bournemouth, Pepe Guardiola ashaka kuza kuba rero amushyira mu kibuga cyangwa se amubanzamo cyangwa se akaza kuba asimbura Rodri, aza kuba ari kuri liste y'abakinnyi Pepe rwaze kuba yifashisha kuri uyu mukino, dore ko hasigaye journée imwe bageze ku munsi wa 37 muri Premier League. Hasigaye umunsi umwe wonyine kugira ngo bahite basoza. Rero Rodri agarutse rero amaze kuyatera game imwe yaba ari gutanga icyizere ku bakunzi ba ekipe ya Manchester City, dore ko amaze igihe kinini cyane uyu Rodri adakandagira mu kibuga. Ekipe ya Manchester City yaje kuba rero yikura mu rugamba rwo gushaka Florian Wirtz. Uyu ni umukinnyi ekipe ya Bayer Leverkusen mu gihugu cy'Ubudage, bitewe nuko igiciro cye kiri hejuru cyane. Ariko Xabi Alonso yegereye Perez aramubwira ati Florian ndamwifuza kabisa, uyu mukinnyi ndamuzi naramutoje yamfasha muri systeme zanjye hano kabisa i Madrid. Rero ni icyifuzo cye, abayobozi ba ekipe ya Madrid niwe babona ari ngombwa cyangwa se bakabiha umugisha bashobora kumuzanira rero. Naho ekipe ya Inter mu gihugu cy'Ubutaliyane iyo ubu tuvugana kabisa iri kwifuza cyane Fermin Lopez wa FC Barcelona kugira ngo amusimbuze Henrik Mkhitaryan ugeze mu zabukuru rero, kugira ngo Henrik Mkhitaryan abe yatandukana na ekipe ya Inter. Bari kubona ko umusimbura we mwiza cyane yaba ari Fermin Lopez wa FC Barcelona. Rero tugeze ku musozo w'amakuru y'imikino twabateguriye. Rero mbibutsa gukora subscribe kugira ngo rero tujye tubana amakuru agiye atandukanye, ndetse munahabwa ikaze mu muryango mugari wa Africana TV. Reka tuzasubire ku makuru y'imikino azaba agezweho ku munsi w'ejo. Ciao ciao.